Hello guys, welcome back once again. Apni khan opor da updates dina aha nisna itu Centennial Village te pongjina ase. Aji jaga ekdam sundor jaga aru itu historical place ase koi ase. Yate apni khan likhina dikhi ase Mount Prayer goina tati cross nisna moi dikhibo pari ase. Itu jai kena explore koribo. At the same time surprise ekta ase ki moi khan na dikhibo pare itu vlogger ekdam smart sundor vlogger ekta ase de itu sati bi log paise. So taige log paige na takan jaga ase moi history no koi dile bo galti hobo etu garne taige explanation dibo enia korna makan tade view point governor view point korna be view point ekta ase ko ase camera woman yare sabido camera man yare rasta ekta enia ase enia sundor jai na si etu jaga ase to yare bar jai jabo tade friends kan do pai jabo enia korna tahan logore log kora laga time amni han opore dikhai dibo so let us enjoy etu bi phal ekta jaga ase koina beshi manu ra famous kore aro youtube ke bi dikhi thaka aji moi chabo pare si etu tangor blessing karne consider we should going to jana dia se so let us enjoy the show guys. So guys, we are moving on right now. See yate moham berai jai ase chaka ro ma sundor se camera do olop to shake hobo aro maintenance khushi baisi de like see man sabha bra kiba korina rakhi ase ro manu khan bira manu khan be enjoy hobole ase tu jaga na so yate likha ekta dikhi dio de Centennial Biodiversity Reserve no trespassing enia type de likhina ase de so signboard kan ki khan pa do bishi meda ekta ase the first one aha me do channel like do chan idea se so see it's a beautiful place man sundor jaga ina dikhibo pari ase there's a log pa ase so taila details to pichi de pongjai dibo log pai na khushi bai ase de address me as bro hey see idia first day do apni an opor de kiba dikhai dibo see governor's view point na ki ase itu governor's viewpoint aro Kinron Centennial na Kinron ase Kinron Centennial to Kinron ga do jaga la nam na binje selection no ne mo acha jaga la nam ase so it's a beautiful place yeah to visit kole man phal jaga ase guys it's the first time yeah so beautiful ite moi and what is this e to ki ase eto pani ro ki ase brother apni kali jaule ase na sonji sonji do ite ase oh sonji Ken's vlog duজন plan kori thala jaga acha to idu around laga olop koi dibo parbo apni idu jaga dekha do ki ase nichi bro moi na yatela no I'm not so sure about these things acha but yade tu area la do chugi jung we na yade bi chugi rain sa se yade la bosti laga tu yade bra olaina jala bosti ase na yade na duta jaga de ase view iman sundor na ekta do chosin na ifale la do acha o fale la do lo esunyo aro tu tare nodi ekta dekhi thaigo itu do ra nodi hoire itu do na ena ase aro yate nichi de share new village ase new village jete khuli ase acha olop dikha do so guys see baby hi say hi what is your name naam ki ase bene bene ase age de apni hante koa nisna etia Kevin's vlog koina vlog ra ekta ase mahan bishi manu ra jani na thakibo Ken's vlog la channel li time da ahire right phat sat kaina itu time ra moi bi jani ule shuru hoise to taila updates bi beshi moja bra jaga la noile wedding khan laga noile phal vlog content do encourage kra laga aro bishi bag to religious talk jaise mohan logore motivate kuna kininga humble hobo lage etu line de jai ase inia shikanis na taige log padan do moi bi jane upar ase ekdam humble down to earth ekta ase kuna sir matala bi rokhai dise bro hi mati ase to so blessed to meet with you brother I'm blessed to meet you too brother so moi itu jaga de pongse ki friends kan bi iman nai ate notun ekta ase poini lord ase sir Ken's vlog ke log paise aru itu amni bi itu jaga la ase moi jana nai de beshi bag to Ken's vlog ko sorde beshi dur ba hai do to amni ando neighbor ekta ase ni village na neighboring village ase mola bosti do yare not so far but it's 5 to 7 kilometers in a distance ase mo acha to amni ita moila family members kan de amni la content opor de olop koi dio paro nai kininga type te kore aru ahai boli din de ki updates di bole ase okay actually moi the reason I create my YouTube channel is to in a Bible verse ekta holibi koina manuhan bra isor jane ole nimite mola desire ekta do kile mane youth kan especially noilebi manon bishi isor la rasta isor Christian ase ko holibi isor la rasta dina biraina thakala bishi thagi noilebi manuhan
isor na jane manohan bishi thaki ase etu dunia de etu ane my desire one of my desires to give a short message through the living word of God ina ona manohan brabi isor la morom jani wole nimite aro isor ke jani wole nimite moi mento inia laga content banai na thaki ase etu ane kitiaba do wedding la vlogs kan bi ani de kitiaba do manohan laga wedding la bi upload kur de kinika young men and women sapha thaki kina ineka bhal wedding isor laga holy matrimony ina kuruo paruo ina la bi etu la hisab ra bi dikhai de aro mainly manohan bra isor bible verse ekta oli mon te rakhina isor la blessing paule nimite ina la type te koi thai mo yeah really encouraging aro like viewers khan itia moi la family members khan amni han bi koi di ase ki moi bi bichi pichi gona ta han la sai ge na ase mane vlogs alag alag jaga de wedding de jailibi ta de jailibi tai introduction or ending part de bible verse khan thali right aro encourage kore inia type de youngsters khan kiniga thakhibo lage nichu health de kiniga phawa thakhibo lage religiously mohan kina thakibo paro isor kina janibo itu khan do beshi bak tai message aro as a youngsters mane mohan de koili bi mohan ekdam interest hole ekta type te tai sigai thake do moi bi interest lagi nei mohan bi na sai na ase tai la channel bi grow gre ase moi khushi pai na sai ase manu khan bi khushi ba bra hi itu to jaldi grow gre ase aro aji moi la family members kan amni logo do log pai ase so I do request my family members please do like subscribe and share to his channel apni loss na khabo eto baby sabi giribo apni kan loss na khabo apni taila channel de subscribe kori thaki shigole updates aro social media la importance mohan khushi pa aji gali do over movie do khushi ekta pai like itia Ken's vlog to mohan kot pra jani she through social media apni bi itu ra jani ase itia jaga jaga de ami han busi manu moi jani bole shuru hoy ase aro aji yadi pungjabi itu jaga de kitia pungjiu na bole desire ite bhabna do aji do ini just say dream come true ekta ho nisna idu jaga pungjiu ko bi save naga family nisna yate vle thaka mohan contact tak pe ase ekta logore na so khushi bai ase guys apni khan bi ekta logore connect kro parbo tahan logore learn kro parbo mohan ki ase itu apni khan bi dikhai dio parbo so ekta logor connect kro na paribo aro taila channel de moi apni khan de request kri di ase please bro like subscribe share gona agere jai dibo aro phal updates ai thaibo gona itu bi janai di ase anyway jaga khan laga explanation apni bishi di ase ita bi cross ekdam itu ki asile cross la naam do mount prayer koina mount prayer la hin so lob dibo paro na ita de la apni short pra acha mount prayer actually moi bhalra na jane ole as far as my knowledge is concerned yare bible ekta paise koisna ki and then tahan itu biste yare hina cross banai dise aro kon holi bi hina yare pratna kuro pare and then tan new year de sunrise service bi yare mane yare hina na hina ase aro yare ahina kon holi bi hina pratna kuro pare ekta ekdam kina ko ekta value ra jaga ekta kiba ekta jaga ekta ekdam tahan honor kore ala jaga ekta pona tum bible ekta pa itu kisa bai thakise acha thank you so much itu jaga ro eta explore gona mohan pa ba dikhai dibo aro last apni ke question nisnai hobo itu bi ekta aro hotibo de aji log pai ase non stop hoti ase de pya na pabe so apni to bishi bak to bible verse khan la kotha kore itu line de religious la kotha kore ase aro apni la busi de apni youth director youth pastor kore ase gona itu bi janai di ase so youngsters khan de apni ekta bible message ekta line phal hobo karne noile nisa pani ke beshi na giro karne ekta kotha kopi kole apni ki koi dibo ta moi koi dibo mon jai thaka do God loves you isor do mohan sob ki bi morom kore aro he don't wants us to perish na he is he is a loving God, a compassion God aro mohan ke odai mohan ke kitia tai logo wapas ai hona koina mohan ke sai re odibi mohan nijor laga icha mohan nijor laga will te ini na berai thake proverbs te likhina thake ase there seems to be a way right to men na manu nimite rasta to etu thik ase koina jai thago pare but it leads to destruction koina ko ase tuna mohan laga nijor la conscience pra mohan tu right asna ye koina ini biya rasta te olibi kurina khushi paina jai thakina last destruction pai kile mane mohan dunia te do temptation bisi ase giri thake ina na itu ne moi ko hole mun jai thaka do
isor laga rasta dori loi kina isor logode thaki loise bole do mohan ki kuri thakile bi if we do good we will live koina bible te bi koina ase etu karne mohan bal kam goi daise bole do isor logo thaina bal kam goi daise bole do mohan hodai ji thaga laga I jivan to mohan pawo etu karne I encourage each and every one of the viewers tu ki rasta te thakibo pare isor apni ke morom kore ase etu karne apni homoi bal pa dam de isor laga rasta he dori loile to apni aro moi karne bishi bhal hobo etu karne jivan hodai jina thakibole la jivan tate etu pabo etu karne I encourage you to choose God, to choose life and not death. Thank you so much. Yeah, brothers. So blessed to meet with you. I'm Aro blessed to have guys, you. itia kwan isa cross te itia mohan ekilo jabo jai na explore guna ta han opor de pungjai dibo. Mohan uti jai ase. Jaga to ma bala se tu be dikhiyo pare ase na. See, ta je boy ase. Governor viewpoint, na? Governor viewpoint o itia mohan bohi jala ase. So moi rasta de ase. Uti jai ase yade. Jaga to man sundor ase. Opor jaga ekta itia apni khan serve kwanis na itu jaga de bible ekta pala history ekta ase to bishi ekta value guri na rakha laga jaga aru yate pray gule manu ahe itu kane history thaka pra itu khan to bana ase kone itu janai di ase aya pongji jai ase ita apni khan de kwanis na jaga to inna sundor ase yate side te manu bohi na ita na brothers and sisters khan ta khan yate race kuri ase bahar de bi ninga pai ase aru si moi da bitor in kuri jai ase de enga sundor jaga ase agi de sir ekta bro mohan de koi dia nisna na etu ke bible ekta pa laga history thakise so yade sunrise service koina noile easter sunday nisna noile dusra program tangor program mohan especially church laga program khan thaka time tu yade bi ta khan program mani ase kola mohan hunibole pari ase moi cross pa ba dikhai dibo and see itu brahi age de moi apne ange intro korala part brado yati ai jai ase na ina so yade bro sabo this is a cross na sundar ekta ase man dangor aru itu do ekdam up jaga de na opor jaga de ina ho brado opor jaga de ninga thaka brado bishi sabole bi sundor na aru manu beshi manu itu ke sabole visit kuri ase kwa huni na khushi ba ase aru like yade viewers kan kiman manu ase yade aha khan na apni han bi yade visit kuro pare de kone itu jaga do ekdam sundor jaga ekta ase de koina amna no bode bi itu bi jan idea ase eta moi bahar de jai na ta khan la edu ki hobo pathor de ki likhina ase itu moi dekhai dibo see moi edu amna no bode dekhai di ase with a vision to glorify the wonderful blessings God has bestowed upon the peoples of Centineo. This piece of land was donated by the Ningtonu clan of Centineo. The following elders of Ningtonu stand witness to this. Na, itu amne ambi jane upar ase naam khan bini dikhi ase na. So ta khan yade ki likhina ase itu bi amne khan upore dekhai di ase. It's a best place aru itu bishi precious ekta jaga ekta ase mohan sob pa hisab kurule jaga ekta na history hisabe for all have sinned and fall short of the glory of God. Na Bible verse can be nearly kina pai ase. So it's so beautiful. It's a beautiful place, guys. Why so beautiful? Oh, guys, this is a sunset from Centineo. It across Sobra Manja. Wow, looks so beautiful here, and we can see the views here. अपनी हम भी किमा मनुष्य ऐसे enjoy करे ऐसे कोनो hope करे ऐसे और यादे ओलो पोलाई ना जाले गिरी बोले chances है step तारे फली भी रागी see अरे मानो भी ऐसे नहीं त्याला brothers का नसे दे wow so beautiful so beautiful so beautiful so beautiful. So guys, हमने हम वीडियो साई ना बिशी enjoy करे ऐसे कोना हॉक करे ऐसे दे Governor's viewpoint itu jaga de pungji ase moi video end up करे ase. I hope you guys enjoy the show. We are moving on. Ahoy. Mara. Chalo.
So guys, apni han bi enjoy kuri ase kona hope kuri ase itu to first vlog hi ase continue to pongchi kina kali to main vlog to kali aibo beshi bhal jaga ekta ase kuri ase itu pura jaile lake ekta dikhi ase dur ase view to inna moja ase kuri ase sir Ken's vlog par koi ase tade kilor jaina phat khabo aro vlogs kami banawle jaga de loi jabo koi ase sob se khushi kotha du ase so ma sob enjoy korbo vlogs jade khatam kuri di ase best jaga de aro next update karne please for like subscribe share gona rukhi rahiyo de gona amna no janai di ase thank you for watching and may God bless you all bye guys